singabakondana kubera ko nimba wiyumvise neza ko ukora concert ugakora igikorwa bati kwinjira ukarihisha nuko sindagukondana bivana no kumuntu aba afise uko aba yavyiyumviriye uko aba afise igicapo muri we sibyo so rero iyo ukoze concert premièrement icyambere nuko uba wiyumva neza ko public urayifise ukavuga ati ndeka afise public bazonshigikira reka shake shire kuri 5, 10, 20, 100 bazoyanzana nuko sindagukondana kubera ko ugiye kuraba bategura concert ariko iyo babashizemo ni menshi cyane rwose rero iyo akoze concert burya buryo buraza buje peut-être gufuka cyaki completa byari noko nyene y'amahera bakoresheje bakoresheje araza kugira afashe ibyo Hello bakunzi ba Ndifacom TV ni Fafa Praise agarutse mu kiganiro himbaza time uko mumumenyereye ariko harundi aje mutari mumenyereye nyene musore tubona ashajije kabisa ashajije aberewe cyane wana sinzi ibintu atuzaniye ariko nibaza ko ari ibintu bijanye no guhimbaza Imana akabazanye ibindi bintu naho nabarambira cyangwa ndagusohora karibu tubwire uriwe utubwire hari turi mu nagiye mbaze mwibutse ko turi mu kiganiro himbaza time nakuha ikaze Shalom kumaze neza Shalom takijwe karibu cyane Ndifacom TV bega utubwiye urakijijwe no kuvuga umuntu akijijwe mbega bameze gute ko uyu munsi tubona benshi kumubona bakukira ngo barakijijwe mbega watubwiye ko urinjira mu ishengero rya Bethany mbega yashengero winjiramo niyo yerekana ko ukijijwe ko twese aha tuyafise twoyavuga mbega ukizwa n'ishengero utubwira aya ukizwa si ishengero ukizwa n'intumbero ariya ukizwa umaze kwemera yuko umwami Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ukemera ko yapfuye akazuka ukabyaturisha akanwa kawe rero tukizwa karibu rero Shalom urakoze cyane rwose akomeza kutuha ibiganiro himbaza time ibiganiro naho ni ikiganiro gihariye abaririmbyi gihariye abamizisien meme abakozi b'Imana kino kiganiro tucakiramo bose ariko wamaze kutubwira ko uri umuririmbyi kandi mu minsi heze nabonye afishe atandukanye bari kurategura akaevenema ngira ngo sinashobora kuguhamagara mu kiganiro utubwira ariko urashobora kutubwira uko wabonye evenema yawe ashobora kutubwira mbega evenema yawe kuba atayijemo byari bimeze gute ndashimira Imana yo itaburi kubigenza narabonye Imana kabisa nabanye natwe ari yitwa ishimwe ukuri twari dufise impamvu nyinshi zo gushima gerageza uduze akaji ndiko ndagusunga akaji narivuze ati twarabonye Imana kuri ubu rugezo twarabonye
ishimwe event rero nukuri murafise twari dufise impamvu nyinshi zo gushimira Imana kuri twarabona Imana murundi rugendo twararyoheye kumva warabonye abantu bahimbaza nyene baryohewe n'intebe baduza cyane rwose cyane biraryoshe iyo uriko urahimbaza Imana uri kuri stage ukabona ko abantu bose muri mu kirere kimwe ukabona muri mu kirere kimwe kandi birabishe ibyo uriko urahimbaza Imana ukamenya abantu barakora umenga sinzi ariko shimira Imana yuko abantu bose bari baje nabona turi mu kirere kimwe turahimbaza Imana ukabona kabisa ko ikirere ni urutsinga rero mbega ukiri ngaho nyene niko tumenyereye mu mashengero n'ibyo bintu n'abarida bikunda kuba gutuma baba ankofu n'ishengero bese n'ubwa ankofu ugasanga bari mu tubifu n'ishengero ngo niriko rirahimbaza rega ntaho bishira ugasanga bo mu video bivanye no kutategwa ikirere kimwemu ugasanga ntibariko baravyakira ugaca ubona umenga n'abo bantu kandi ari wewe cyangwa ugasanga ni uko utaba muri worship atari bwo buzima wawe ngomba kubatera muri seru urazifa ubivuze neza burya iyo umuntu umurida hano kuri stage urazi ubanza kwitegura mbega impemu y'iwawe yiteguye gute guhimbaza Imana kubera ko ibyo ugaragaza nibyo ishengero ryakira kandi remember iyo umuntu urazi ko iyo umuntu kwanza nawe umurindira Imana ishimwe umuvugana n'umubyeyi urumuririmbyi cyane rwose urazi ko iyo umuntu ahagaze imbere ariko arahimbaza Imana yuko uri mu ntege nke ishengero ryaruka kwiga biranyaruka cyane kuri bibona kandi no mu mavuta barabibona ni ukuvuga ati rero jewe sinigera je kukatika kigambye amashengero ngo duhimbaze Imana ngo hadiki uwo mwanya ntawe ufise ahubwo jewe umwanya wanje ni jewe n'Imana yanje naho umwanya mwemwe akavugana nanje akankoresha abaza kubona ibyo ndiko ndataha ishengero ndazirashikira amavuta ava hejuru araza kuri jewe kandi akagushikira nawe ujya muri icyayi none uzosanga uriko urahimbaza Imana ugasanga wari wicaye arahagurutse wenyine wari wicaye arafukamye wenyine adugije ibiganza wenyine ararize sibyo utamugengurira utanamukubise donc ijya mwe muwe kuri mwe guhimbaza Imana iraza kumwana urayipartage irazogira impact cyane rero ariki tuntu nkunze kubona kandi twinshi rero nk'abaridera murayo mutokosore nko muri kutanga amahomarke indirimbo ihera utanga homarke ku ishengero yindi iraheze usubira utanga homarke ku ishengero ahubwo uriko urabakatira ikirere cyo guhimbaza Imana wowe ntiwifitiye icyizere nawe nyine ntiwifitiye icyizere niko je mbona niko je mbona ndabifata ko nawe ufitiye icyizere usa n'uwari kubareka nimba we hari ibintu bikurimo wumva ko we wuzuye nta ibyo bikurimo rero ubushobozi biza kugira we nta ruhare uza kubigira ngo ntibikenewe rero ko kujya gushabura ngo ntibahimbaje wewe ishire rero nka Sharon warateguye evenement tugaruka ku bijyanye n'ama-evenement aho benshi bewe n'abapasiteri benshi badatahura ico kintu amashengero menshi ntatahura ico kintu kijanye no kurihisha amafaranga mbe evenement yiwawe yararihishijwe evenement yiwawe mbega intambamyi yahuye nazo yari imeze gute dose kano kanya ko kwikubaza jewe evenement sinigeze ndihisha ntabwo yari evenement yo gutera yo gusaba yo kwihisha mu bwato indirimbo ya kwinjira kwa rugo kwinjira ku muntu kwinjira bwa rugo kabisa yari free ukinjira gusa ukaza gusa umutima wawe ubuzima
hari abantu bakurondeye ati shalom turashaka mbega hari ibintu ubuze hari ibyo ukeneye twashaka gufasha hama aparsa ko binjiye ku buntu mbega we byagufasha ikiguzi nta cyakugoye muri kuyitegura uvuze ati ndiko ndabitegura cyangwa avayo kubitegura nta bantu bakurondeye bakubaza mbe wari ufise canke uko benshi nzi bazitegura abafise abantu bari komite d'organisation tugasanga afise management ni kuri jewe fafa jewe nuko nta komite nari ifise yari jewe jenyine tu nabikora jenyine na worship team yo kuri eglise na worship team yo kuri eglise kubera ko yari evenement iwanje ariko nakorana na worship team yo kuri eglise so rero narazanye uburyo bwanjye niho barazana twubaho dukishira hamwe ibishoboka turabikora burya evenement nizo no murategura evenement itwara uburyo amafaranga ibiba bikenewe amafaranga ari byinshi meme na afishe nta muntu akorera afishe ku buntu n'amahera rero jewe nshimira Imana ko byagenze neza narazana ibyo utwo nari bifise worship team naho wegeranye utwo bafise dushira hamwe hama turakondesha ibikenewe nubwo bitakwiye byasaba neza ko uguma urondeje ushiramo kuko bisha ari ndende cyane rwose badusebije ndende kabisa mbega uvuze ko bitakwiye ariko mugabo warashoboye gukora event urabona ko event ikoze imeze neza rero tubwira umaze apre yayo wasanze hari amashaje ko tuzi bamwe mu bategura ama evenement bo maze kuganira nabo benshi hari abasigara mu madeni mbega we hari deni warasigara mu bya evenement yawe cyagenze gute amadeni niyo kura nasigaye amadeni nasigaye mu madeni ariko ashimira Imana ko byagenze neza cyane. Icyo ndiko ndashaka kubaza Shalom ndiko ndabaza we ikintu bavuga ko abaririmbyi barihisha amahera bariko badandaza ingabire kubwaho we nka Shalom umu evenementiel umuririmbyi ico kintu ukibona gute nawe umuririmbyi? Okay, fafa by'abantu barihisha amafaranga singabakondana kubera ko nimba wiyumvise neza ko ukora concert ukavuga ko ari igikorwa bati kwinjira ukarihisha nuko sindagukondana bivana nuko umuntu aba afise uko aba yavyiyumviriye uko aba afise igicapo muri we sibyo so rero iyo ukoze concert premièrement icya mbere nuko uba wiyumva neza ko public uyifise ukavuga ati njye ndafise public bazonshigikira reka nshake nshire kuri 5, 10, 20, 100 bazoyanzana ni ukuri sindagukunda kubera ko ugiye kuraba bategura concert ariko iyo baba bashizeho ni menshi cyane rwose rero iyo akoze concert burya buryo buraza buje peut-être gufuka cyaki completa cyari noko nyene y'amahera bakoresheje bakoresheje araza kugira afashe ibyo rero sinigira mwandana umuririmbyi ngakoze concert ufise uko ubibona ufise uko icyapa cyawe ufise mu mutwe uriyizeye neza yuko ndafise public vraiment amafaranga bazoyaha c'est bon ni ça tibage neza ko ari n'abantu bakora bavuga ngo dukore concert ugakora concert ugasanga na urawubutse nuko uba wiyemera nawe ukavuga ati bana jewe narafatishije maze concert ndumva ko nyiza kwa kose bakiye ndabona
ni bake nizosanga bariko bashigurira kuri icyo kintu cya concept si bose ego ariko ubikoze jesi ndagukunda ahubwo je ndumva nagushyigikiye nanje ojo uko nakibaza kijya kintu yaho twese twabyumva kumwe nuko abarundi muco gushikirana tawuhari nabajya bazikora si kuvuga ngo ayikora ngo yashaka kwigira nk'urudandaza jesi ndiko ndabavugira yuko ndabyumva ntaba yashaka kwigira nk'urudandaza ariko yaba byari bikunda abantu basi baba bafise amafaranga kubera nyine abakenewe akavuga ati nimba asohoye amafishe ya concert akaronka nk'abantu nimba akacabona nk'umuntu avuga 500,000 million kabona bariko bashiramo amafaranga ati reka ibintu wobuze ibi ukeneye ibintu bimeze gute akabona barayazanye nibaza ko bijya babikora kugira ngo bimushoboze gukora evenement kuko ibyasohora ni byinshi nibaza benshi ko bazikora muri ubwo buryo rero nuha message cyane cyane abapasiteri b'amashengero ndazi icyo kintu batacumva na gatoya ariko ijya nimuwaye kugira umuntu ashobore gutegura ikintu cyiza jewe niko jewe nta evenement ndategura ariko jewe niko ndabifata mu bisanzwe umupasiteri aba atabyumva reka ndabona kasanga bivamo no kujija abaririmbyi bari kubadanaza ingabire ndabona ukora kiwanje jewe aho nsengera pasiteri wanje n'umuririmbyi umupasiteri wanje andongo n'umuririmbyi arabyumva sibyo arabona neza yuko akoze concert umuririmbyi atakibazo na kimwe kubera ko avuga iki mu byo wakoresheje nayo bisaba amafaranga ujya muri studio nta studio yaguse iba n'amafaranga abo ukoresha muri studio abamizishe urabaha amafaranga ive no muri evenement amizishe ukoresha ugomba ibintu bibiri professionnel rondera abantu basohora sibyo urasohora rero abapasiteri baba batabyumva rero abapasiteri baba batabyumva bafise ukuntu baba babitahura ariko nukuri nta cyaha kirimo sorry nta cyaha kirimo ubwawe ati bari bakwiye kubitahura bakabashyiramo imidari bagatanga uburyo bakabashyigikira bajya baririmbyi bo mu mashengero yabo ugasanga ni umuririmbyi muri eglise ni umuworship leader ni umuprincipale kabisa ugasanga umupasiteri nta na kimwe amufasha ugasanga umubisate baragura nawe uri muri de icyambere iyo uhagaze imbere y'abantu ukeneye kwanza icyambere kurukinga neza imbere y'abantu burya n'uzoza imbere y'abantu wambaye kusa wambaye nabi usa nabi wamuda mu kristo yicaye hariya bati ngo niwaririmba ngo araheza abanza kugira iki gihugu cyacu nacyo barazi abarundi bacu babanza gutangura guhera hasi kugeza hejuru bakakuraba then rero wambaye nabi n'icyo baza gutambaza ko n'abantu bine ko yatanga ukuntu yambaye gusa baguma bakuraba gusa ariko uje kuri eglise wambaye neza usa neza umeze neza wakati wow atangura guhereza giko kikubona gusa rero bari bakwiye gushyigikira bajya baririmbyi kubera ko baritanga cyane rwose nk'ubu ngiye kuba kuri eglise hari itegeko rikubwira ati kirazira kuri umuririmbyi ugiye imbere wambaye umupira kirazira kujya kuri podium kuririmba wambaye ikandambere cyangwa isandare nziza bakubwira ati uhagaze imbere y'ishengero ugiye gutanga ubuzima sibyo rero kristo nakorana n'akajagari n'abantu va muhira wambaye neza uri umurida w'umunsi ambara neza sobeka za witeguye neza kubera ko n'umuntu aza kwakira abanza kuraba akavuga ati uyu muntu arafise icyagira atahanye atangura guhezerwa kikuba that's why narishaka abapasitori bacu badushyigikiye nakujya kwa pasiteri sinzi ko ari iteko ry'abapasiteri nakujya aza yambaye kositime
voilà Cravate. rero n'umupasiteri aza ku dimanche kuri podium yambaye umupira w'amaje kumutu nibibaho sinamubona baza bose bambaye amakaravati n'amakositimu rero kino kintu umenga harakwiye kuba guhuriza ku bintu kwiye kuba gutahura kumwe ibintu muri njye niwe muntu ahubwo mara n'umwanya munini kuri podium rero yarakeneye gushigikirwa haba ibintu by'izi ndirimbo zo ku marezo sosiyo hari abaririmbyi benshi abikora nyine akitanga uburyo bwiwe bwose akabushyiramo agashyiramo uburyo bwiwe ugasanga nyine ubwo buryo bwiwe yashyizemo hageze ko akora ikintu bimusaba uburyo bwinshi ariko ayo makonseri urumva no kuyitegura uwo umutima aba afise wari umutima wo gutanga ibikorwa vyiwe nyene kumva yo utanga message ku bantu nyene ariko aca usanga nawe agaca araba ukuntu aza kubikora ivyuma akeneye amalighting meza akeneye background nziza ama affiche meza bijya byose umuntu urabizi no byinjira uraca kugira budget ari gusanga iyo budget iguye mu mafaranga ngira nko miliyoni zingahe ariko usanga rero icyo kintu yayiteguye nk'ubu iri kati mbega iyo kati yo yitegura amahera yose ayakuye hehe ayitegura yakuye hehe akisoko uryo ashoboye rero ajya ahantu uzaza gusohora arihishe ry'amatika aza gusohora arihishe kora kugira amufashe kuha bya bindi byose mugabo ariye batabizi acatangura akamujija yaguye ariko arihisha mu iby'Imana ntibirihishwa rero je nazo ndategure kumaze kuganira n'abategura amayevu benshi asigara mu binogo natwe bamuha ntibarazi ko noneho nkabijya bintu byo kugira ngo concert wayiteguye n'amahera yawe ushobora turatse n'amadeni ukora akazi uratse ideni ku kazi urateguye evenema urumva ugaca utumira abantu ngo ni ngo concert ni ku buntu washitse niba bakoze ko n'ijwi rya Shalom gashaka hageze turabona rero bene data Shalom yateguye evenema kandi yamutwa buryo bwinshi cyane nukuri twashaka mumushyigikira hariho abantu baza kubera ujya muziki wabaryoheye yakoze ko dukozwe n'ibigumbagumba ujya mwanya arumva yo n'indege yo yiguha mugabo ntiyazanye n'amahera abona ati numva nzotangaye rero tumaze kubibona ahantu henshi rero niyo mpamvu benshi zijya concert zo ku buntu batazitegura ugasanga ateguriye iripeya kubera iki akorera kuri pije aravuga ati ahaye ndashobora gukunda ko nshobora kuriha bijya bintu nibaza ko benshi ari uko bazitegura rero tujya zo kuntu icyo maze kuzibona ko barakwemerera ibintu kwereka ibigumbagumba byabahamagaye bene data muze dutahure bino bintu tubitahure kandi tureke gukomplika ibintu ahubwo tubyoroshe mbega gato mvuze byinshi ariko gato ni ukubaza kuri ibintu wateguye mbega hari intambamyi wahuye nazo niba atari bangawe zitubwira hama uburyo byagutwaye nabwo niba atari banga muga nimba ari banga ryawe sindakwinjirira umwanya ni wawe. Okay, merci papa. En fait, jewe cyarantwaye uburyo butari buke kandi ngendera ndanashimira abantu baramariye surprise barampa amafaranga baranjyana muri studio niko ndabyita barandihira indirimbo zibiri za studio ukuri ndabashimiye aho muri hose mwumve yuko Shalom abashimiye abazobona iki kiganiro mwumve ko Shalom abashimiye barambiriye fundraising bambwira atabyo biteze hanyuma barampagaza muri studio barambwira ati dukore indirimbo zibiri aritanga amafaranga atari make kandi bari kujya muri studio ibizindi indirimbo imwe ikoze neza live iri munsi y'ibihumbi 300
kuduga aho rero murashyamo abamisiyoni badeparasoma ibintu nk'ibyo so barakora ikintu bamuha amafaranga atari make sindayavunze n'ibanga ibyo ukuryo gukoze kubavunika so baraba amafaranga atari make yose abawugishaho muri hose so kucyerekeye evenema nayo byera ntayo buryo bagiye by'amalayitingi harimo imwe twakodesha azima mwamwe yaza kutuhamforsa ibyo byose bisaba uburyo abamisiyoni barabizi iyo ukeneye ibintu byiza abantu bashoboye babizi so rero kandi nabo si ku buntu nabo si ku buntu kandi ngenda bataho njyewe bandikire hagati my friend n'ukuri ntacyo kubera ndakunze nawe umwanya byagutwaye baje abaho y'ukuntu muririmba ndi n'umubatero ndi umubatero w'umutsi ngoma abamuzishinga barabatiriza cyane rwose barabatiriza so that's why ngomba kubashimira aho bari bose abamuzishinga barakoresheje ubuvuza sinabahembye ariko narabahaye ifaranga nta n'umwe agiye tuvugana ngo ndaguhembe ariko ndakubwira ati uraza genda mu mizisi ingufu ukoresha ndazibona nanjye nzobona icyo nkoze ego hama uburyo byantwaye gatibiki akaba kubera ko ari ibyo usanga mvuze hanyuma ukadusanga n'undi avuga ati ayo ni maki genda nkoresheje yarenganye aba ari banga by'ubu ariko ndazi ko ndimo ndazi ko witwara cyane rwose witwara uburyo byo nategura ibintu ndamubwira ati kuri cyane mushiki wanjye bisaba ariko ku batabizi bo ntibashobora kubona uburemerezi babifise ndazi ko hariho mugani bacanga w'indawo y'ibwira uwayiraye mbega turindira gato ku ndirimbo imwe mu ndirimbo zawe twumve n'akazi ka Shalome irya mbere tumwakire muri Dufacom TV abakunzi bacu bumva akazi ka Shalome nimba uheza atakigenda neza bikunanira kwiyumanganya kugeza muri muhinduri uko byatekerezwa kumera niwiyumanganye muri uyu mwanya kuko umutima wanjye witeze impinduka biciye mu mashimwe Yesu akira yamashimwe yamashimwe yanjye Yeriko temba we Yeriko temba imbere y'amasezerano yanjye minyororocika rekuri ibyo wamboheye byose mwami we mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu ndaririmbira Imana yanjye ishimwe Yeriko temba we Yeriko temba imbere y'amasezerano yanjye mwami minyororocika nekuri ibyo wamboheye byose mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu ndaririmbira Imana yanjye ishimwe
udukurikirana rero wese yabyumvise message Shalom aduhaye ngo Eriko sinzi Eriko iri imbere yawe mukunzi ukurikirana Dufakom TV mbega Shalom indirimbo yawe ku rubuga rwawe wowe ishaka nyene yoyironka ku rubuga rwa Shalom bamwe mwanya ntayiriko ntayiriko Imana idushoboje nzojako mbega Shalom kandi gato nongere ndakubaze n'uno mwuga wo kuririmba ko dukunze kubona mu baririmbyi dukunze kubona ko hari benshi usanga yakoze ibintu kutariko wowe Shalom ugasanga kandi umufise bwiza Shalom n'indirimbo ndazifise ariko ugasanga rimwe na rimwe hari abaririmbyi yihutisha ibintu kubera yabonye ku ndirimbo mfise no ku ijwi mfise ariko nkabona abanaka ariko barasohora indirimbo gaca agenda urubuga usanga nyene yabikoze nyene igihutihuti mbega ivyo uramaze kubibona jewe ndafise indirimbo imwe namye nshaka kenshi kuyisohora abo ndashaka kuyisohora ndashaka kuyisohora ariko mba kuri jewe ntiharage amajambo make mana n'abaririmbyi ntukore ikintu ukamugenza kubera ko yagikoze oya ariko take time fata umwanya pray senga wumvise uronse confirmation y'imbere je mba narasohoye indirimbo ariko ibaye imyaka itari mike ndirimba igira imyaka 6 ndabyinjiyemo neza ni ukuvuga ati 6 ndabyinjiyemo neza ni ukuvuga ati mba narasohoye mba narasohoye ariko navuga ati no ndumva muri Jamaica ntarabya muri so nikabona banzo mutatu ndabisenga namashaka abantu bakambye ati ke dusore indirimbo nakari mu Kiswahili ke dusore indirimbo isoko ko ndije isoko ndetse uvuga abantu baranga bikanje ku isoko nikafata umwanya batanze ko ndabisenga jewe mpanura abaririmbyi nukora ikintu kugagaza kuko wabonye mugenzi wawe yagiye muri studio nanjye afise indirimbo nyinshi byari bijyaye ushobora mu bishoboka kila muntu wese afise umwanya we kila muntu wese afise umwanya we umwanya wo guseruka wari ujya nyine mbega usiri ku mwanya wawe nawe wageze irazikiri namye fafa namye kuvuga ati ndagira hari gukora indirimbo ugasanga indirimbo y'iwawe uragiye muri studio ubisemo amafaranga menshi ashoboka ugasanga indirimbo yawe kwiririmbwa mu rusengero iwanyu meme no muri quartier iwanyu nta n'umuntu n'umwe azi iyo ndirimbo ariko mu rusengero iwanyu ntiyiririmbwa sibyo rero gufata ugakora indirimbo itari kiraturindinga igende isohoke ndababaza ko ni message ushaka gushikira abantu benshi ariko dusanga message ya kwilingana jere cyo kintu na ngwaya ngwana batino sishaka gukora ikintu kizohera abo nzakora ikintu kizoshika kure none Shalom ko tukuma tubona uyu munsi abaririmbyi batamakosa kuri n'aba bayatakwa journaliste abandi nabo ugasanga hagati yabo niba abonye biriko biragenda neza ariko aramusumbya ntazi ko byagenze usanga bari kamubwirira januzi mbega ibyo bintu biva kuri kwa gukora ibintu Imana mu gihe itarakuduza wari ukwiye kuryoherwa naka mbega ibyo bintu amakosa umuntu ntiyobara amakosa ya personnel atarayava kuri uri ndakubwira ikintu kimwe iyo Imana ikurekuye ku grace ubuntu bwayo nturuha iyo Imana ikurekuye ugenda nturuha biriko nturuha uri kuraronda abaje barese ngo bakorere ngo promotion y'ibintu uri ngo uri kurabiruka inyuma ngo
abajournaliste wapi aho usanga abajournaliste abarimo bari barakwirondera duhe iyo ndirimbo kuri internet akeza aho karivugira afite ntubuha ahubwo barakwiba usanga bariko barakwiba ugasanga bariko barakwirondera duhe ibiganiro duhe iyo ndirimbo tuyikorere promotion duhe indirimbo tuyishe kuri ngo top 10 n'ibyo bamaze iminsi mbona biharabo top 10 ngo tuyishireko urumva barakwirondera rero ari igihe cy'iwawe ari imana igihe cy'imana kigenze nturuha ariko ushatse gushiramo umukunzi wawe uraruha nzokwa mu wego ku bajournaliste muri Brad of Fair bakwiba ibiganiro bifu yinjira alors que siko byari bikwiye kumera siko byari bikwiye kumera burya ukuntu bimeze ndahamya neza 80% kwijana twebwe baririmbye si twebwe twari dukwiye kurondera abandi bajournaliste ahubwo nibo bari bakwiye kuza baratwironderera kubera ibikorwa ufise kubw'igikorwa bakakwirondera ndakubaza Apollinaire hari umuntu agenda abwira bati mu mikigano ariko aramwirwa kubera iki hari uburyo hari umuntu yiyubatse sacrifice ajya no wumva arafise sacrifice byamutwaye rero banza iyubake wewe uriyubaka hanyuma bikagenda neza igihe cy'Imana cyagenze ntubuha rero ugomba gukora mu competition n'abantu Imana irakuraba ireka gutwenga akati umunazi n'ibyo mbega niki kandi wubwira abaririmbyi bataramenya agaciro k'amamedia kuko barahari bataramenya agaciro k'amamedia gasanga we ntazi amaporogaramu ugasanga ngo uzonyibutse mu kiganiro par exemple ugasanga cyangwa umuririmbyi mufitaniye ikiganiro arasibye nakubwiye ibyo arimo nibyo maze kumva no ku bajournaliste benshi ko duhora tuvugana ku makosa amwe y'abaririmbyi gasanga muri ibi ntazi agaciro ka media azi ko agenda ashake nimba yasabye ikiganiro ashobora gusiba tout simplement ntiyanabivuze ego turabizi gufatirwa birabaho mugabo utange information none nk'uwo muntu niwabigirira umwe babiri uzosubira ko umuntu agutumira ibyo urimo ntabyo uzi ntuzi ibyo urimo mu bisanzwe nicyo cyakiro n'icyakiro nyako ndavuga samubiririmbyi ataraga usanga atambuye nta n'izina urandika deja twitize yajyaho yo kuvuga ngo kwandika izina ubona n'abaryanditse toujours n'abajya banditse izina media nawe akumaye ikintu media irakenewe cyane rwose media ni ingirakamaro ugira ubwo muntu ukabona umuntu aragusabye muri icyo kiganiro ntuzi umugare ushaka burya media irakuduza ikakumanura neza je ndafise abagenzi banje benshi b'abaririmbyi batungijwe kubera media zarabatungije baba kandi atari indirimbo bafise muri studio ariko juste kubera burya izi aya ma emission cyane ibi biganiro nyene vyahimbaza ukaririmba iki na acoustique cyane ukaririmba usanga ivyo nyene ko birakuduza uwundi arakibona akaca akutumira nawe basanga uri kuraba popular sivyo kubwa media atagikorwa na kimwe ufise media ziragufasha ariko bigusaba gute kwitwara neza no guca bugufi rero uyu muntu ushobora kubwira ati gusaba ikiganiro amaka kugara kuko nawe batarimbe n'abaritahuye cyane cyane n'agaciro ka media peut-être abatakazi ntabwo je media zenda y'agaciro kubera ko irafise support nini cyane rwose iraduha ifise support nini cyane rwose rero bintu ubwo buntu ako abarakanye my friend abarakanye wowe bwakoresha neza
ikindi kintu maze kumva ndiko mvuna akagohe abaririmbyi ko nanje ndi umuririmbyi nawe ndi umujournaliste ndi umuririmbyi ibibazo abaririmbyi bariko barahura navyo ni kesi yo kutarimekiza hari abaririmbyi harimwo uburinganire muri spectacle hariho abo nabigiye reka ndabivuge no muri kamera hari abaririmbyi umenga bari muri spectacle niyo ubona nyene sene zicaho zipasa basi utashobora kubimekiza neza rero n'abaririmbyi ariko bariho muri ubwo buryo haba kumenya ibintu ariko arakora bwaba mu buryo bw'amasitidiyo n'ibindi ngo nyine nimba byose yo kuyumva yoja muri studio akabona ukumva nyine yogenda muri studio ntabanje kwiyumvira ati mbega studio ndayijamo gute mbega bisaba iki mbega amakayite ya studio n'ayahe yumva yogenda muri studio bisa byonyine hama nimba yasohoye iyo ndirimbo deja wasohoye indirimbo idafise na karite nziza mugabo hageze no muri ibyo biganiro ngiwe niyo faveur y'ibiganiro usanga uri kubikora n'importe comment rero nicyo kibazo abaririmbyi benshi bariko baragira ntibazi ibyo baririmbyi nicyo kibazo abaririmbyi bariko baragira kinini nk'uko nkunze kubibwira abantu kwandika izina bifise ikiguzi bigusaba kandi bifise discipline bisaba umuririmbyi iyo discipline nayo si muri uburyo physique hari ukuntu utegerezwa kwitwara haba mu buryo bw'imwemu kuko ibikorwa by'abaririmbyi atari profane gospel n'ibikorwa by'imwemu rero utegerezwa kwikorera ko mu buryo spirituel ugategerezwa no kwikorera ko mu buryo kugaragara ko Imana iri mu bantu Imana iri muri bajya bagenzi bawe iri muri bajya abantu bakubanjirije bari hejuru yawe iri muri aba journaliste nabo utegerezwa kumenya ingene ukorana nabo kandi n'abajournaliste singenda babwire hari nabo nyene harimwo abagore rero abo ubona mushobora guhunze kubivuga abo ubona mushobora guhuza by'imbere abantu begere umenye no bitwarako n'uwo mujournaliste nawe nyene nabo bagerageze gufasha impano tugerageze gufasha impano je mvuze abajournaliste ndimo mvuze abaririmbyi ndimo rero handiko ndatanga mbega bavuga iki ibintu byose d'une part barindogera abajournaliste d'une part abajournaliste batora amadefu amwe amwe ku baririmbyi kandi bien sûr ku mpande zose arahari mbega bamwe navyo sinirengagije ko hari n'abajournaliste atari beza nabo bagora jese ndabyirengagije ariko sawa bari abajournaliste bashigikira impano bashigikira impano hama natwe abaririmbyi duciye bugufi duciye bugufi kubera igikorwa dukora aje kubivuga neza ibikorwa dukora si iby'umubiri ibikorwa by'umubiri ibikorwa by'umubiri rero kuvuga ko umunyamuka si ibikorwa byawe ntibibe ntubikore mu mubiri ariko bikore mu mwene hanyuma abajournaliste nabo bagashyigikira impano z'abaririmbyi kubera ko icyo nzi turabakeneye kandi namwe muradukeneye turakenera niyo majya mu bake sibyo rero encore numva umenga twoshigikira mudushigikire mudufate ukuboko kubera ko sinibaza neza yuko nimba shoro muri hoteli kuno kubagira fafa kubera hari icyo wakoze kuri jewe sibyo hari icyo warakoze wakoze kuri jewe nimba fafa no mubona uyu munsi byo bayateye imbere cyane sinibaza abandi bagira ubwatsi nageze kumukoresha ikiganiro shalom cyaracyondize cyarabwiyenze cyane rwose ugeze aho ugeze sibyo kubera ko nibyo byari ndakunda kugira jewe ndakeneye fafa na fafa arakeneye shalom ikidusaba ni kimwe gusa turi barire ibintu guca bugufi kandi tugasengera ibintu byacu hanyuma abajournaliste nabo
mukadufata amaboko mukadushyigikira kubera ko iterambere ry'iwanje vyo kuryohera kumva kuri fisemo uruhara mbega ikintu umaze iminsi kivugwa ngo umuziki w'uburundi ngo urikura utariko uraduga cyane ngo abajournaliste nibo batuma umuziki utariko urevuriwe ico kintu uragishigikiye ico kivuge abajournaliste ngo nibo batuma ngo nibo bariko baratuma gospel itariko iratera mu bisanzwe umuziki mu gutera imbere umuziki gutera imbere kwawo n'abajournaliste bafise mu Rwanda umuziki w'uburundi ashaka gutera imbere ku bw'amamedi gusa ugatera imbere cyane rwose ndakunda abanyarwanda mana we abanyarwanda barashigikira abaririmbyi cyane rwose media imwe irashobora kugira umusitari mu Rwanda mu munsi umwe gusa ukaba umusitari kubera iki baramana media irakora ibyo bitwa publicity sibyo cyane rwose ikaba publicity ku buryo gusa uraba umusitari mu mwanya mutoya cyane rwose bisigura iki umuziki w'uburundi uruhara runini urafise uruhara media irafise uruhara runini cyane rwose mu muziki w'uburundi nimba mwifuza ko umuziki wotera imbere cyane rwose amamedia yohaguruka nayo akawuteza imbere ariko kuba kuno bamati ngo nibo mwembe mutuma udatera imbere siba kila muntu wese afise uko abyumva nuko abitaho ariko jewe ko ndabyumva nturetse gutera imbere ngo bw'amamedi ahubwo nawe cyawira uri umuririmbyi mbega indirimbo yanjye iri kwirashaka he iri kwiragira he iri kwiratrendinga gute si ntushore indirimbo wamaguru cumika kuyi urafise nawe uburenganzira bwo kubikorera ukayigeza kure umva ushyira uruhara rw'iwawe jene ku gatwe kanje na media ikabifasha nkabiruka inyuma kuko nigenzi aho nshaka ko igera nkagushishikarizwa cyane hama nawe ukakigeza kure abazokibona ku mapaje y'iwawe cyangwa ku maplatforms yo gukoresha cyangwa bagukurikirana sibyo nayo bamukurikirana ufise abagenzi b'abajournaliste bazobibona nabo bazogusaba duhunze n'uwo muntu cyangwa duhe icyo gikorwa nabo niko usanga biriko biragenda ugire ko bicura kugenda neza bisobanura iki bise uruhare nacyo bise gushiramo begaho nta kindi kibazo coba kihari ikibazo c'abaririmbyi bariko barasubiza inyuma wowe Shalom ugasanga umuririmbyi mugenzi wawe niba uteye imbere ntakuryohera ahubwo yumva yo kuvuga nawe kugira ngo agucafutse agukorore rero aya mashari nayo ntari mu bintu bituma bitagenda neza ko niba we Shalom ukoze igikorwa baririmbyi kwamubari mu Burundi abaririmbyi bahari ni benshi cyane nimba wowe solidarite nibaza ko nawe umuziki uteye imbere kandi abajournaliste nabo bagashyigikira ibyo bikorwa muga ababikora nabo abantu bari muri meme category babanze bumve ibintu kumwe bakorane mu bumwe mu rukundo ko we Shalom niwe atera imbere ni umunezero ku baririmbyi ba gospel n'ubundi nawe azotera imbere kandi ni umunezero kandi do kwisi ariko siko biriko biragenda ariko haraba gusharikana umugisha w'umuntu ntiwibwa nimba nakateye imbere ni igihe ciwe kandi n'ivy'Imana ishaka uwo mwanya ko umuteza imbere nawe kubera utavuga ati nanjye ejo ni jewe ngo comba wo ry'imisayo comba wo ahubwo n'uburozi urabona mu munsi hariko heze cane amashano genza abagenzi banje kandi babarinzi bashika bari kuri batatu muri indwi iheze nyene bose bariyamazuma ngasinzi ko ari abaririmbyi bayabahaye ariko mu madomene yose y'ubuzima tubayemo
icyo kintu kiriko kirakwereka amashari ese umuntu jera umuntu twari ko turaganira hari ikintu mwopfa n'umuntu ku buryo wiyumvira ku mwaka ubuzima yahawe n'Imana utamuhaye niya mashari nyine ndamukure Kristo haba hari ikintu mwapfuye ubwa nta kintu gihari cyo umuntu yakunze ubundi atamuhaye rero n'abaririmbyi nawe icyo kintu nacumvise hari seminari y'abaririmbyi tugeze kujamo ivuga ku bijyanye n'intambamyi z'abaririmbyi ko nabo babibera intambamyi hagati ubwabo ugasanga yorondera guhishana mugenzi we kubera iki yamurenganya ukumva neza yuko iterambere ryawe ndaryohewe ukumva ko uryohewe ku iterambere ry'uwundi mu gihe udashobora kuryohererwa ku iterambere ry'uwundi ntibibweho n'iterambere ryawe ari umuntu wagushyigikiye cyangwa iyo uryohewe ahubwo niba mufata ukuboko ukareka ishari iribi riratuma nawe uraruha ubwawe kugisha n'umuntu atacyari karagukorera ziragutwaye kandi muko mukorera mwese kandi mwitwa muko mukorera Imana mwese ariko azomba kuramubwirisha kandi muko mutanga gospel imajamaka ubutumwa muko mutanga ubutumwa kugira bakizwa abahinduka ariko dusanga kuramubwirisha kandi muko mukorera kandi n'urugamba n'ubwo kurokora abantu gutanga message mu bantu nabo swata bave mu bya swata bafise intege nke bave mu ntege nke swata bafise ibibazo bitandukanye bakirevuye kuri iyo message yaciye mu guhimbaza mugabo swata namwe ntimurakiri rikomere ryashari muracuza yanzigo muracuzuranye nayo rikutanga hasende majambo wari kugira abantu ngo babohoke nawe rero ni byiza ko abantu bamenya bino bintu kugira ngo bamenye la verite ko biratubwira ngo tuzomenya ukuri kandi rero muri gospel umunsi tumenye kino kintu please tumenye kino kintu guca bugufi kuryohererwa mugenzi wawe kuko biriye tubwira ngo mu byicubahiro wese amenye ko mugenzi w'amuruta kandi tubwira ko turi ingingo za bagenzi bacu none mu gihe turi ingingo za bagenzi bacu noneho Shalom uvuga uri ijisho jewe ndi urutoki none ijisho rigize ikibazo ahubwo numva nyine ko ngize ikibazo iki rero nibyo bintu byari bikwiye kubaho niko byari bikwiye kumera kumva neza ko mu mugenzi ari urugendo rwawe nimba kumwe kuvuyeho sibyo ukuboko nako kumva neza ko kumufasha kumva neza ko twogiranira ubumwe tugakundana tutibone gusemeranya kugira two dukorera ubwami bumwe two dukorera umugabo kandi uzoduhemba n'umwe sibyo umubosi wacu twese n'uyu mugabo ni Kristo tariki ko rero Shalom afise igikorwa muririmbyi wese nimba we yakana ati hari muririmbyi ta Shalom afise igikorwa bose abagerageza supportinga Shalom apana ko haba iyo esprit de competition muri gospel kandi bose kava hanini ndashimikira muri gospel kuno ubutumwa bwa Kristo Yesu profane sino ikondana cyane ko umwe wese akora rondera inyungu nziza mubwira ibikorwa dukora bya gospel ni inyungu z'ubwami bw'Imana niyo mpamvu hatari hakwiye kuba kwikompara n'ubundi muntu ahubwo nimba ahagurutse kumushyigikire amubarindi nabo bahaguruka ari uko nyine abona ko hari ikintu kizima agomba atange nahaguruke kubera abonye nabi turangiza ikiganiro Shalom n'akahe kajambo cyangwa ikintu noba navutseho wumva ati iki kintu vuma sinogera ntagishikirije umwanya ni wawe ikintu kimwe gusa numva gusa ikintu kimwe gusa nuvuga nuko kila muntu wese yomenya agashyira mu mutwe umuririmbyi
nziwe ariko ugikore kuko kubwa Kristo kubwa Kristo gusa kandi ntiwashyira imbere inyungu za Kristo Kristo ugashyira imbere ukereka Kristo inyungu ziwe kwanza ava nawe uzosanga arakwitangira nicyo kintu numva umuntu partage gatoya ku baririmbyi wowe uririmbye kurangurikirana cyangwa kuratura abatumvise cyangwa kubatwumva ntidukore ibintu kubwo kwemeza abantu ariko dukore ibintu kuko bw'icyubahiro Kristo gusa kuko ntitwashaka kwemeza abantu my friend kino gihugu kirimo abantu benshi bashoboye bazi gukora bazi ibyo bariko barakora so rero ariko ntiwakora kubwa Kristo kubwo bw'Imana icyubahiro gusa icyo nzi cyo ni uko Imana izogushyira ntawe Imana yaretse ntawe Imana yataye ntawe Imana itagiriye neza mu byo urayishimagitse kubera ko umugabo dukorera ahemba neza icyo kintu nakibonye ahemba neza cyane ufa gusa kuba usukura bikora ku inyungu ziwe no kuvuga ku gicubahiro kiwe gusa ibisigaye arabikora that's why noshobora no kubwira abaririmbyi dukorere Imana mu bwizigirwa bwose no kuvuga igicubahiro Kristo gusa hama tukarekera Kristo agakora ibyacu abakunzi ba Antifacom TV murumva amamesaje Shalom yagerageje gutanga rero muze tugerageze dukorere Imana mu bwizigirwa mukorere Imana mu bwizigirwa mw'abaririmbyi niwayubahisha nayo izokubahisha niwicisha bugufi izogushira hejuru nta kamaro ko kuguma muri komba zidahera wowe niwigire icyizere kora icyo utegerezwa gukora hama Imana nayo izokwitwararika niwitwararika ibyayo ariko niwashira imbere inyungu zawe nagenda yutse igikorwa cya gospel ko ari igikorwa cy'imwemu nagenda yutse kino gikorwa cya gospel ko ari igikorwa bisaba ko ushira imbere Imana ntiwigwanirire reka kwigwanirira ahubwo ukora icyo utegerezwa nibyo bibazo bikurira bahari ko abakwicira inzira rero noterera kino kintu kuvuga ngo reka Yesu abacira inzira ari muri ibyo yindi ngo reka Yesu agucira inzira rero ni mureke kwicira inzira Yesu arahari ni igikorwa cyiwe si igikorwa cyawe niba wabona naho uri kukenera ko bibi iby'iwawe bandanya ariko uzohava usanga wahinduye atari gospel urimo rero tworangiza tubatekera zino mpanuro turabashimira bariko baradukurikirana ntimwibagire kugira subscribe kuri Antifacom TV zoguma tubamenyesha ibijyanye na gospel kino kiganiro cyahimbaza caje kugira ngo tumenye ukuri kose kwa gospel Fafa Praise yarabemereye ko atazoca hirya no hino mu bijyanye n'ukuri ko guhimbaza Imana buno butumwa turimo turakeneye ko hari ibintu byinshi dukeneye ko abantu bamenya rero kino kiganiro kiragira ngo twinjire neza tudevelope tuvugane kuri bino bintu kandi niko kuri rero turabashimiye abariko baradukurikirana turashimiye Shalom nawe turagushimiye naho utaha